Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Agriculture Cell jang Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples lem bat ka Khasi Jaintia Fresh Vegetable Suppliers Association kila dawa na katnat rep jang ka sarkar jila ban ajing pensyai lor ka jingduna kinong rep na kini ka jila Meghalaya ki ban yo jing metoy na ka skim Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi kumban syukudau hangni baka sarkar India ling ba menteri lang ba do jang kari Narendra Modi haka khat sau terik ujumang arajar arfuwe kala pelat ya ka song jingarap pisa ling baka 8 installment kabalong palat arpo hajar kelur tengka syaki kendai poin san kelur ngun kinong rep hakari India Brockway nakani ka song jingarap kinong rep ka jela Meghalaya kala yo jingarap pisa tang na kabenta prahajar kendai spa hendriu penyongun Lor kani ka jinglong jingman jong ka bapani kani ka figure ha ka bate jingyo jimunto jong kinong rep yang bagan ni kapis PM Kisan Samman Nidhi tingi sung dan kejing sungo mo kejing sungo kendit ha ka ba ka Meghalaya ka de ka we ni kistir ka beret tam ki ba yo jimentoy na kani ka scheme sungo hangi ba kanur kom ba kani ka figures kawan katarik bani kom tiga statistik ha ba de ba kani kinong rap jungi inda khain katkom kejing pau haki lak thai kwar bagini kita baru khoi obun sin ni claim ni ang ma prapo persen naka jingdon jong u brio hakani gejela ki im nakar karyang tenre long paslungo pat kalong ba hakani ka figures ka ba yo menta pan ni iba kinongrat jungi kita takumba 10% tenre long ni kuat dengan jing pensyai nak liang keseng ba kata ka detail of beneficiary kan ki kita kinong rap ki biyo jing mentoy nak ni ke scheme namarun kum keseng ni kat sa bangilay ni iba dan ni keli kidan kinong rap ki batip kidan kinong rap ki bamtip ru tingi iba kan ni ke jing duna jang ni ke jing long jing man jang ki scheme pero badai ba rap karya ni iba ki kadan ni ke lack of awareness dengan try nak kalian keseng ni kuat ban ai ni jumlah di serkar palade kapor ke ba kong santam ban set up no eki community information center haman lagi blok kani kan long kum kawai kala ke ba kinong rap kinyo jumen to sibun hak bade scheme pero ter namar ba habang i syong beginong rap habang i keli beginong rap ke gijing jungki ke gijing ya lenti jungki habang man kasi begirap kiriam ki ong makani kar komberle jong sarkar kani ko online registration banle hidang nong rap kalong ba aduh kata namar ba kumun syong no don ki jaka ba don network don jaka ba don network banle chi jaka ki ba sarkar kala ai ru kat kum ka mo kat kum ke guidelines jong PM Kisan Samman Nidhi kani ka central government scheme tika peni syai ba kinong rep ki hable register leng ba nodal officer jong state lani haki CSC tika jakar rep bat ka jingdon jong CSC ka jenga syaba pelak tita kata kinong rep syam jing ra bele kani ka online registration tikum kasengi kepat ba ka sarkar kadiban bu no ini ki community information center haman lagi jaka ba jan bat kinong rap khnang ba kinong rap kin yo ya kata kajing mentoy ka sarkar ka don kajing prang ban kentiu ka rap karyang namar bang kani ka jinglong jingman jong kani jingwan jong kani ka mo kajing yo jing mentoy jing kinong rap hak bade bat kani ka jing pelaj jong kani ka scheme long ismo si sibun ba nakaliang sarkar ka figures ka duna palat hak ba ka jela jungi kala de ka we na jaka ka ba ni supply bun ba ki marap syaki we pat jela haka north eastern states tenre kani pat kalong kajing pen i jong kani figures honi kalong ba pendu mesim pen bani kinong rap hak jaka ban ai mesim kinong rap kani ka pen i pen ban kumba pendu mesim kinong rap nama duna palat ki bayo tingi kepat il sarkar
ban ai men sim ginong rap mo kinu skim ho bade karap karyang kenang ba kani karap karyang kanong kawe ke jing men toy ke bakrau tam hagaban penduna susu ya kani ke unemployment crisis lani ke jing kurdu kam nama ke jing i jing yung kaseng tang kani ke kamrep kamriang ni tang kani ke farming sector hi kabala ban penduna ya kata ke jing kurdu kam kani ke jela jungi tingim tip pat hatu ke sarkar ko i na mi kata kawe ru ke bangi kwa pencai ke sarkar hagaba menta bun hagi skim ki wan ra kani ke jela Henry ki yo tang tu por implementation. Dalam implement itu por initiate itu kam delegate sembai biang myok syu. Tingker pat ek sarkar bukan don no ik sit bank ke baklan. Kat ni unong rep udon menta bopli usyang. Keleng sodong ka jaka, keleng sodong ka jela. Dan teng li thiet cha sam dan teng li thiet wi jelar tang li thiet sembai. Tingkani kelalong ka jing pendu nong ke bakrawi nong rap. Tinggi kerpat ke sarkar bukan bu na ik sit bank ke baklan. Kenang ba kinong rap jungi kinyo jing mentoy. Kebobon kenang ba magi kila ban syania ya ke sarkar ban kentiu susu karap karyang. Sakawai perkamat kalong halor kani katawai sebo. Haba kinong rap nadu ki por sedang ban rap nadu tigi post na mensua. Kila rap mo daga DAP kila ada rap urea kila rap mo ki bun ki jing rap ki dawai ki penan kam Henry kapor bangi kum kaseng ni la ya kendu ru bat ki directorate mo ki apo directorate bat ki officer of fair habang ikeli gani ka dawai hatu don kinu kiwe pat ki judge bo ki bala ban substitute ya kini ki sbo ki ba ki nongre ki jipunan kam nadu mensua adu menta tegani kalong ke kum kaseng kum ka asyan jungi ni i penban hajaka ba ki nongre kin kiu menta lengba sarkar bakla pendu ik subsidi menta kapin tron susu ya garap karya namar balai ni i ba ya gador abawan ka mar napo kiwe ki jela kedor ketat balai ketat dangil ayat ya kadaw ba ke root cause balai ba ketat kade bitang kata ba sarkar jela kiwe state ki yarap bun ke jingerap na taw nang rat ki subsidi ba pero bade ba karyam ki dawai sbo ru dangyo subsidi kiwe ru ki dangyo subsidi te jingerap na kalyang sarkar kiwe jela kebun ma Henry la dangi pet pat kami ke jela jungi pat kan ami resmi kinang rap bokli wat kadawai sebab mentar ki update blak tekani ke jing tet blak jongki nong rap ya kadawai menta kapen du mensim iki ban rap namar bale jaka ban rap shipho nur ki habrap na toksan nur namar ba kadawai kala rap te takadaw long ni nakaliang ka asyan jungi ni kerpat jor ke sarkar badak kumno ni pi dai ban penbiang wan rak biang yang tak subsidi hak badai buka dawai sebo kenang bagi nong rap jongi kila ban rap kambun susu ban ya kaba rap oras kata nagaliang jong sang hi ni la chu sam la chu yarap ban persailan sakinong rap ban apply ya gani ka PM Kisan mar kalong away ki chimatoy ya kinong rap hadin kata hau arjar arfo nila arjar ka khandai arjar arfo nila chu pen apply lamba ka nika CSC but adu arjar arfo banai balai basaw ni dangyo kini nongrap ki bom sem ladan ya kecekal jongru ki dangyo nadu arjar arfo banai basaw hadu mta kena kalian ki nongrap ki ba apply ya kini ka PM Kisan kum sem la yo so but ya fama ID card itu musem la yo karena kalian cuma sengi baju kitkian anta ka karep karyang kinon ka bhagamet kinoram ngilale ban ya kenduk ngilale ban ya kenduk ya ka director jong ka agriculture but nila panru la ka jingtho la ka CSC nila yo jingtho la CSC ban nila pha jingtho sa ka director agriculture ban nagaliang ka ni bari pan chung syai ba
hagar ba balai gini ka PM Kisan hadu mta msem la yo jo tanah kalian director kala reply singi ba gini ka PM Kisan namar ba shani ke jala jungi dambun kinong rep ki ba rep haki jaka jungki we takdau msem la yo yakni PM Kisan kedai betik tangam ta ba kinong rep ki budan cakal jong kilawan apply ba kilawan yo gini ka PM Kisan te adin kata nagaliang jong seng kala ikran ru wat mista kerap keryang bat director mau ban kerpat si nakam ta ban simkia kanang ba kini kinong rep sakni kecela jungi kenyo selensar ya kini ka PM Kisan te adin kata nagaliang jong ka director ru kala jawab sengi ba nagaliang jong kiru kila simkia ya kini bat kunjuk nagaliang menstar la simkia bala simkia nakam ta bantho ya kini sa government rei ba smolong pat kalong ba hakaceka ban yarap ya kinong rep nomor kumbal akam hi daga sarkar ru ba 30% hi kite kinong rep akan kejela bat akan kejela jungi dam bakla hi kadon riu spa on riu jan riu spa teli ragisnong bat 30% kite kinong rep rei ba smolong ba menta kene ka mau kene ka cingrap pisa nagaliang jongka central government yakni ka PM Kisan kalong penban bangi i yang ni kalong penban kinong rep kilong tang prajar khandai spa revenue bat kani ka pisa kalong tang sip kror prapulak nyo prajar te ba nagaliang kasen ngamla ban sempang dan ngamla ban sotu ba hatu karcela bengkalaya da 30% kinong rep hanrei kani ka cinyo cemantoi pat kini ke PM Kisan la ini baki nong rap kidon tang prajar kandai spa revenue te nakaliang kaseng ikwa banakaliang jong sarkar kan pensai kini mar kini ngemyo kacing sai ke bat tikana cela Tripura wat kicur kiba kibam ki paiba nang susnong ro dang bun bapa nang jala Mikhalaya rei kuno bun penban kinong rap apo Tripura ban ya kami Mikhalaya tata ko we banakaliang kaseng ni kentu ya ka sarkar ban pensai hak kabai dai bat kene ke cingyo cemtoy lembah ka PM Kisan syakinong ngaru ngalayu i kumba piom ya ketu ka skim kiba pelait nama ta kene ka PM Kisan be kibayo jing mentoy hakane ka kenti bamenta kidan tang prahajar tam hakjing sya kila dei ban khambun kinong rep kibanyo te ya kata pede ngin namar kane ka dei jong ka Government of India tingin hab ban ya wajing tip hi balai ka Government of India ka release tang hakitu ki prahajar ngut balai kam ay ki wipat kinong rap lembah kan ka skim PM Kisan kidon arbenta ke jing duna jong kiba register ya kini ka skim PM Kisan kabaningkong kadai haki hakaba nengkong perbagawan kini ka skim kinong rap kim kwa ya kaban register te kata kadai ka wei na kidaw hakaba kidon kejing sosir ba yo le se ban ai kini ki kwat kisla jaka puta don kejing nget be ken ba kasakni no ka sarkar ki jaka puta kata te kadai ka bomla ban long kidon kejing nget be hang ta mdon nong pensai mdon nong pen ai kata kadai ka we ni kidaw ban penduna kabar pade ka kejing duna kaldai namar ba pi ndakila sunguthu menta ndakila mud ban register pade ki babun kinong rap hakni ka jala jungi ki mdon ye ki jakarap ki de ki lanles bani ki badon jaka dang khambun ki nong rep ki bomdon jaka ki basu simwai ke kataro kadai ko we ni ki daw hakaba ka duna kene ke jing register lomba jong ne ka skim PM Kisan ke ta kadai kata kalong ke jing sisa te hadin wat nakaliang jungi kum kaseng ru hadin bangilaya pensai mengi ki saya khamnget longi ru ngiyak ren ken kat sabalai te kata kadai ko we baka duna kane ka ban ai ka awareness ki nong rep ki jungi te kata ru kadai na ko we ni ki daw nakaliang jong ka hills pamainian ngila dap yakran ya ka sarkar jala ngila ya kendu ru yukon rat sama bad yu menteri kadap karyang ru ngila ya kendu ngila ong ba ka Government of India kadiban wanra ya kata ka guideline la ya kini kata ka kendon ban ong ba dei ban pediang ru ya kini kinong rep ki bomdon caka namar ban ong ba kila ban abel tang gitu ki badon caka te ki babun ki bomdon caka pat ne mno kat ba kinong rep pade ki bun ki bomdon caka tang ba ki suwai tang ba ki dei pade kinong rep ki baterai si tamba te nakaling juga Government of India ro kala ngamur ban ong ka Government of Meghalaya ro kala take up ikni ke issue ba Government of India tenginge scam ba ka sarkar India
kan pelain ban dia itu kibom don ya ka jakai ki dulir ro bahkan kadai ban ai kan ya kan ka skim si kinong rap ki pajba kila ban sngo phala ba yo le ban ong ba ki don tang prahajar ngut bala register dan reki bala dep register ya kan ka PM Kisan kamtam haba nakling jungi ro ngil ai ka jipsyai kila don kum kila poi arlak tam kiba ai ya kan kila dep register ba ka PM Kisan bat haka second last installment ba kinong rap kila yo kila poi kumba silak nai po hajar di kani kejing ai tangi prahajar ngut hakane nakling jungi ka sayang ngin hap saywat jingtip na ke ai kadaw baki ai tangi kini ki prahajar ngut hiding sya kadiban ai barok khat ken kat ki balade register hapo kani ka PM Kisan